Tupoljev jedan nastup u 2020. godini. Iako petogodac, dosta neiskusan, ali čini se, ne, tačno je neka bandera tu, možda je ušao do pola. Čini se da je upravo tako. Uskaču se do Alcatraz Šašić, čeka se da uđu u šesticu, ukoliko su, a jesu, zatvorena zadnja vrata za Tupoljevim. Još Alcatraz i Zoran Vošević pustići trku Art Excellence. Osoblje je napustilo mašinu Nenad Đurić, posljednji, trka je puštena. I da vidimo šta će sada biti. Ko će ovde na čelo, ko će pozadi, svi gledaju jedni druge. Na čelu Lorbike. Možda čak i njoj to nije bilo u planu. Nikom ovde ništa nije u planu, zato što ne znaju šta će danas biti. Lorbike vodi My Dear Friend, druga pozicija, kroz sredinu La Macedonijena. S polja Wellington, iza njega u sedmu Alcatraz. S njegove desne strane galopira Tyson. Na začelju Tupoljev, ali ne tako daleko. Dobro, malo kolomota, ali nema veze. Trku vodi My Dear Friend. Za dužinu vrata, možda i pola dužine sada. A evo i čitave dužinu u odnosu na Lorbike. Wellington to prati na drugoj poziciji. Treća pozicija za Lorbike. Četvrta La Macedonijen, peta pozicija Alcatraz. Šesta pozicija Tyson. Kao da je trava, ipak njegova podloga. Začelje za Tupoljeva. Dužine i po prednosti za My Dear Friend u odnosu na Wellingtona. Primiče se Alcatraz. Četvrta pozicija La Macedonijen. Peta pozicija Tyson, kako rekao smo da je možda trava njegova podloga, on doda D. Onda Lorbike. Ko vodi My Dear Friend? Biće ovo gadna borba. Trku vodi My Dear Friend, kao da ga je na vreme odvojio Milojević. Diže bič tamo Šašić na Alcatraza, a pre toga je pokušao rukama da se primati. Nešto šire u ovu krivinu ulazi My Dear Friend. Da li će ga napasti Alcatraz? My Dear Friend i Alcatraz. My Dear Friend beži, Alcatraz ga juri. My Dear Friend i Alcatraz. Dupla razlika, vjerovatno godinama. My Dear Friend će dobiti ovu trku. Alcatraz drugi, Wellington treći. Četvrta pozicija La Macedonijen, peta pozicija Tyson. Začelje za Lorbike, pardon, Tupoljev. Brate, radnik konj. Jedite, upregnite ga.